kecap. Otol kecap. Kecap otol. Otol kecap aja kecap otol. Otol kecap. Kecap otol. Otol kecap. Otol kecap. Kecap otol. Bingung tiang uling tongo semempayah banyak merap kijo ke ngigel. Kemerah apa toleh apa penontonnya? Yen penontonnya. Yen kemerah toleh penontonnya sing nawang jeneng tiang. Yen bas kedua angon kene mah. Aduh, tengkengken yang penting tiang boleh ngayah. Ada telepon Kak Jaya. Jelah kuno. Oglar ngaya nong. Ngeh. Kadiki wenten kamera ngablar tenengken. Penonton saking kangin kamera uling kajo. Odalan piodalan antas deriki. Sirena tenawang di Denpasar. Gumi ampun maju sajan. Piodalan mekedlun kan bepayasane aeng-aeng. Man ben ibu-ibu kar kepura. Angon baju kebaya ji 2,5 juta. Nggih. Ngangon kamen ji 600.000. Sanal tinggi nih 1/2 meter tegah. Kepura menek rotak. Apain bajang-bajang dini senjo kalah hawa. Bajang-bajang mekamen dorantut. Baju broklat ji 800.000. Karena ibu-ibu tunyan kepekan meli canang selai ji 5 tali mahal orang itu. Nak mula kita nak bali dija takonang kita di pura-pura ben keuangan pedapa bendek bapak-bapakan patuh.
ngerokok, puh, saling paengen, bus. Kepura ngangon gelang uli. Udang senyak merak ke muka, ke samping. Katik nih kenyer, di pura kuang pedapa tas. Oh meli pedapa, kang wang meli pedapa nih mudah, kase kan ngangon. Kase? Ya baju Yoko jikur belah tali. Begitu kuangan arak tabuh kan. Oh, meli arak anu tabuh, kang wang tua anu arak nih mudah ngangon. Ya bir dar. Kita nak balik mulu nih asal keraturang pasti nih mudah le. Kan bajang-bajangan Riki memang ngelah tunangan pada satu desa satu banjar metunangan. Bajang-bajangan nak kepura ngajak tunangan nih medanan. Ngedengang sajan medanan ngajak cowok nih. 5 kenawannya ngabe ape. Kebotnya ngabe tas. Ane muani ngabe Banten. Kita zamannya budang badeng ya nih. Nih muani ngabe Banten. Oh, bo mau jalan krotak. Ngedengang nih cowok yang ini. Nih cewek yang ini. Lain cara pekat dia pidan nak lekan nak metunangan jak dadong tiang selat tembok. Kak tiang ngintip. I dadong ngok. I pekak mekeledan. Set. Oh, nak lak yang jani ngalih tunangan di pura, di kampus, di sekolahan cukup nganggo SMS, ngangon BlackBerry, BBM, cetek tadi metungan. Pekat dia pidan ngangon suling. Jadi ngelemesen ben 6 bulan marang orangnya dong dia. Berpikir keras ini bakat nyakin ngamah menapa gitu dong dia. Ngelemesen ben ngangon suling ben sing ngangon ape? Entit entu lalit entut. Aduh, katrok markotok. Yang jani len bajang-bajang. Runo-runone kang lepesin bajang-bajang cen demenin. I Dewi, I Ami, I Mia, ane nyonyone gede, ane jetne gede, tinggal aleh. Dia masuk di kampus, masuk aleh ke kampusnya singgok tuh. Sikonnya gabuak. Oh, takonin langsung, bapak kamu dagang bunga ya? Tahu apa kan nek lo? Kok tahu? Karena wajah kamu indah seperti bunga. Lemanpuin sih. Nyah-nyahan nak dini tepuk tangan. Bemanpuin sih. Zaman emansipasi wanita, anek lo milu ngubar nek muani, cak alien nek muani, plak. Bapak kamu kontraktor ya? Mesaut nek muani, kok tai? Belasan. Kok tahu? Karena bapak kamu sudah membangun istana cinta di hatiku. Nek muani bemerasa manpuin langsung pangsing lamat dek ngelemesin ngubar tak langsung kau kena yang panggilannya yang ada lengkapnya tahu? Yang kompiang dan yang kamu tahu ndak bedanya Garuda sama kamu? Kalau Garuda di dadaku, kalau kamu di hatiku. Tadi metunangan kija bareng, ke pura Mas Pahit bareng, ke mall bareng, ke Tiara Dewata ada ke Art Center kija bareng. Ada atiban mat sama metunangan bajang-bajangan jani. Miyagan di jalannya payung, hujan-hujanan ane muani negak dor sepeda motor. Ane lo ngeling. Maunya apa? SMS nggak pernah, nelpon nggak pernah, mesaut nemuani, aku nggak punya celana. Bangke, bu. Celana kan sengelah kaku dia ngajak ke mall. Gitu bajang-bajangnya metunan. Tapi menurut status masih, yen mahasiswa gitu, murid SMA gitu, yen dagang di pekan len. Oh, dagangnya di pekan Badung, dagang buah aja dagang sayur, metunangan apa memitra sing dawan. Oh, sing ngangon ape, nu ngangon surat. Oh, manuduk tuh nyan agen main. Ada lengal-lengalan main jam kutus bermulai, ngalih jalan ini ke pasar Badung lewat. Oh, surat dagang buah yang patah hati kepada dagang sayur. Semua istilah surat memakai istilah buah-buahan. Ini
Wajahmu memang manggis. Manis. Wajahmu memang manggis. Watakmu juga melankolis. Melankolis, bro. Watakmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Panas, Mas. Sirsak napasku. Sesak. Sirsak napasku. Sehingga hatiku menjadi anggur lebur. Hancur. Ini adalah dilema dalam hidupku. Dilema. Ini adalah dilema dalam hidupku. Memang ini salahku. Salahku. Karena aku jarang apel malam minggu. Apel. Ya Tuhan, aku mohon, blimbinglah aku. Blimbing. Ya Tuhan, aku mohon, blimbinglah aku. Kalau memang perpisahan ini baik untukku, semangka kau bahagia dengan yang lain. Semoga dari aku dagang buah, sawo nara. Ini dagang buah katrok nih. Tapi balasnya jangan dagang sayur. Surat balasan dagang sayur. Semua memakai istilah sayur-sayuran. Membalas kentang suratmu, boys. Membalas kentang suratmu, brokoli-koli sudah kubilang. Brokoli-koli. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucal. Jagungmu tidak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, datangnya selalu hari Labu. Ditambah keuanganmu yang makin lama makin kere. Kalau nelpon tidak pernah pakai HP, selalu nelpon di wortel. Wortel, bro, wortel. Dari aku dagang sayur, cabe deh. Kita yang dagang buah aja dagang. Yang jadi bajang-bajangnya lihat, bapak kamu dagang bakso ya? Kok tahu? Karena bapak kamu sudah mendonsuladrikan hatiku. Itu zaman nih. Oh, jani lantas tuh. Sekat gerubo gumi ini. Uning ayang titiang wenten ding medang kemulan. Ngiring ide betare apa adane sang Prabu Tatipati. Lakar nganging kinang yatnya caru Pancasila. Panyak-panyaknya jadi lakar ngayak. Mirip ada nak teken. Nah. Keriang dek. Baru nyampling, tidak melinang golokan. Nyen ye kar teken nyame beraya jak mengkejang ngatur ngayak. Kemonyakan tebus kadimone laladon ini kacajon kadiu. Ngiriang nak girang. Lebih anigal kan gendeng tuh. Kebus kacungone laladon puniki naka jajon naka biu. Oh, naka biu. Makinyokan dibungut nyantung buka kambing lomba manakan sampi. Oh, sampi. Di gedong di balik besi panak nero keladi untit. Dah jangan ini untit. Keladi unti. 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 Tuna
tunu-tunu bikang-bikang song kandik belaka sidang saling canglak caplok tulang. Oh, campur tulang. Mbok telah isine. Begitu? Tulangne caplok. Ramat ditekam. Caplok tulang. Mulai ketebon nepukin dedari mekonceng. Wah. Dia ada tahan jelemu nepuking dedari mau konceng. Artinipun nika ane megendeng nika sampun uyang-uyangan nika Pak Dogler. Oh, uyang-uyangan? Nggih. Tadi bisa uyang-uyangan? Nah, suwun minum arak blokosan nika. Arak apa? Arak campur metanol ngis gas kapur barus nika ya nggih. Arak oplosan. Oh, polokosan. Nggih. Arak oplosan. Oh, polos-polosan. Nah, wang. Mirajeng wengi sareng sami. Semeton nyamo braya Pak Agung, Pak Gusti, Pak Surya. Di mau kejang tawang ciadane Pak Surya, Bro. Maksudnya nyanan ado nak debagus haji kan Pak Surya. Oh. Suryanti tiang, Oh, Suryanti tiang, anak Agung di tiang, anak Agung titiang, Dewan di tiang. dewane titiang. Ye. Dewa ngajan. Suryanti tiang, anak Agung titiang, Dewan titiang, Gustin titiang. Nggih, sami titiang-titiang, ya nggih. Penonton sarang sami. Sareng sami nriki ring Banyar kelas kasan. Mangga Ada. Pak Dogler igis-igis kan ya. Nyanan suwun ngatur ayah opnamo ya tiang ya. Saged gede apa senep buasang tiang ya Pak Dogler. Emosi cang ngurang tatasannya kelas kasan. Ring tatasan. Nggih ring bang dikit tatasan nggih hampura nyanan saged iwang tiang matur mbasa Bali tiang wau belajar niki ya kenten ya. Oh. Nggih. Bareng belajar nih. Yang kudang minggu ya nika belajar. Ada 2 minggu. Kira-kira 40 tahun wenten ya. Udang minggu 40 tahun keke kena cingurtal nih. Nak kewan nika mbasa Bali Pak Dogler. Oke. Loh, yang- Tadi bisa ngorang kewa sebenarnya ci uling ijan nih. Uling tuni mau di Banjar tiang ya. Jam setengah lewat bedik niku ya yang. Bulan 4 nyapler nih. Kalau bulan 5 Mei. Oh, Mei kita sing maksud cah metakon asal. itu basal teko ken nunas wedang. Sangganan, ya, melanjaran. Woi, beceng-beceng cie. Kengken godogan. Cang metakon bener-bener nih. Maksud cah KTP Cijo. Di dompete. Masa di jalannya ngejang KTP liling motor. KTP liling motor sing dadi anggo ben senep buasang tiang ya Pak Dogler. Engken carane mentakon. Oh, yo kinten yo. Umah Cijo. Sing ada ngapa omah main. Wah. Mani cideng igal jacang barang nah. Sing dadi milu ajak Ci. Dah barang. Nah, cang bo bisa teko pedidi ya. Kita sing Aduh, maksud cah metakon alamat Cijo apa kepetaan ben? Ternyata cuma sepele nih nakon alamat manten Ratu Betaro kangin kau. Ngomong jelembong kan sing bisa ya. Cang uling tunyan bu cang ngomong jelemu kadang cicang ngongkong nih. Alamat ini dijot. Tiang kan pun langsung ngerti ampura ya tiang niki nak penduduk pendatang, tiang penduduk pindah-pindah kenten. Oh, pindah-pindah? Nggih. Pindah ulijo. Pindah uling penjara dugas niki ya. Oh, megawe itu? Megawe napi penjara hukum telung tiban senep basang tiang ya. Ini ada jelemu terus senep-senep nih. Kan daripada utah-utah. Oh, hukum telung tiban. Hukum. Apa kasusnya? Kasusnya cuma sepet lele kan, hukum telung tiban kan. Sepet lele kan? Masalah kecil nih kok ya nggih. Masalah kecil, masalah sepele, ci sepet lele. Arah, Masalah sepele. sepele. Ah. Kadang tiang sepet lele. Malah tiang sing bani pao aja dagang pecel lele. Adi saya mana Pak? Nyanan lele tiang kagak pecel nyanan yo. Kan senep basang tiang udah dene kene.
Woi, dagang pecel lele nak abang lele. Lupa do ngabul lele. Oh, dagang pecel lele len. Lelene selem-selem. Oh, lelen cine? Coklat tua. Wah. Kan beda-beda tebel kene. Oh, gitu. Nggih. Jadi bebas. Sampun bebas. Oh. Ya ampura dados nak Bali, ya Sugriwa sareng sami. Woi. Sugre as usu. Susun nyene. Yeah. As usu. Susu. Agra-gra. Agro-gro. Sugriwa. Su Bali. Yeah. Kok dadene Maroyano ya dadene. Ramayana no Marayana. Sugro. Sugro sareng sami, nggih. Bapak-bapak, ibu-ibunya saja yang saya cintai. Yeah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, Ci mau pidato kan ini nih. Maksudnya Rago kan lebih hormat pada seorang ibu. Oh, seorang ibu. Hormatilah seorang ibu kalau ingin mendapatkan kehormatannya. Yeah. Sinadik, hormatilah seorang ibu karena ibu sudah berjasa kepada kita. Nah, tanpa pengorbanan seorang ibu kita tidak akan pernah lahir ke dunia. Tepuk tangan buat ibu-ibu demon. Ya nggih. Menali udah ibu-ibu nih nonton. Ibu-ibu nonton. Untung tiang laku renak Bali senebasan tiang yo. Wah. Lihat barak cie. Beng laku renak Bali nu senap-senap. Maksudnya demen tiang lakuran nak Bali Pak Dobler. Oh, demen. Oh, nak Bali di mana-mana no jemet megawe niko. Oh, keren kayak. Pagi megawe. Oh. Tengahi megawe. Oh. Kadang-kadang tengah malam nagih megawe masih kurang tiang. Nya jam kayak. Ngajak tiang. Oh, cia jam kayak. Megawe niko nak lemburan ya niko. Oh, lembur. Lembur kurang tiang bisnis kecil-kecilan. Oh, bisnis. Pak Dobler. Bisnis apa? Bisnis tanah kapling apa dagang motor, sepeda motor? Tanah kampling napi yo. Bisnis nak di Bali kan adat budaya niko tekok yo nggih. Oh. Di Bali nak maturan sesai nyabrano dalan. Begitu apa bisnis? Bisnis mah dagang canang ya Ratu Petaro senep basang tiang yo. Oh. Buat yang ini senap-senap. Oh, berarti kurenane mendagang canang. Dagang canang. Oh. Nak mangken nak alian-alian serba kewa mekejang sulit yo kanten yo. Krisis. Kadang-kadang hujan air pedalem kurang tiang dari pagi sampai malam medagang canang alebati daso juta gen bokewah. Woi, medagang canang alebati dase juta. Ngangke medagang mobil ci. Daso. Dase tali 5 tali dase juta kali. Oh, dasa tali. Setali Kang Wang. Kadang-kadang tuang tali, nggih Kang telung Wang. tali benang, tali Wah. tiang. Tali itu ribu atene. Nggih, tali tiang nganggo negul canang maksudnya tiang yo. Oh, gitu. Nggih, banyak rapi nyanan pangten awak gawak medagang canang yen tenado nak belanja yo. Oh. Lho, Langganan ale nae. langganan niko Jaga mutu. mutu kualitas canang harus jegek. Oh, harus patuh cepere tarate. Nggih. Oh. Ulin dinegak medagang kan mbok harus agak kenten ges plek. Banyak luwung kayak ceperne niko. Gitu Nggih. banyak bunga. Ceper kurang tiang nak bomo sikut pedidi. Oh, pengelamal. Nak monto kan terus gedene ceper kurang tiang kira-kira mungkin. Red. Kira-kira mau niki ya Pak Dobler ya. Gede ceper kurna yo. Ceper kurang Cine mungkin gedene. Dok kurnan canggih ramangun. Boya mendagang ceper kurnan sini ben ceper kurnan caramang. Niki kan ampura niki nak kira-kira mantan meniki. Oh, kira-kira muni. Mune Tepatnya mungkin. tepatnya mune. Ah. Adi ceper apa mai cemer ya. Cemer napi dijot takon-takon nak Bali nak nyait nak harus maben driki Pak Dobler. Oh, dini. Gen driki niki kok buang senep basang tiang. Ini buang iyo lek yang. Oh, dini nyawe ceper dini. Maben. Maben. Ceklek. Oh, Oh, enggal pragat. ragat. Masak medhuwur nyait ceper ceklek. Nyanan nyemak kembang rampe ben kewah kene. Weh. Adi dini nyemak kembang rampe nih. Aduh, masa nyait ceper ndriki kembang rampene dikreneng yo. Kan ndriki nampak maben wadah jembor, Oh, ini mau ada jemor. tapi jembornya melinggap. Oh, melinggap. Dhuwur jembornya misi kembang rampe.
Dong orang kita di pura iki. Pak Dogler yang mula jorok senep basang tiang yo. Oh, kemar pedagang cana. Lho nak rezeki ten dados uber-uber nih ke Pak Dogler. Oh gitu. Di Bali rainan nomplok nih kaya. Purnama. Tilem. Kajang klion. Tumpak kerangkeng. Ah. Tumpak kandang. Tumpak kandangnya mungkin kan jak kerangkengnya. Bejo menyama kamu sing ada tumpak kerangkeng. Tumpak kandang. Kandang tumpak bubur demen tiang yo nih kok. Adi demen nih. Bubur ayam, bubur cangkir. Mamang gitu ngancik daripada sing ngamang-ngamang. Oh gitu. Nggih. Kurenane nak Bali. Nang Bali. Begitu Ci, uling jo. Yang nak Jawa, ya urut yang Jawa Timur Pak Dogler. Oh, ling Jawa Timur. Timur Jawa, ya. Oh, Timur Jawa. Jember. Jemberano. Yeah. Jemberano tuh ke Bali tau. Kok Timur Jawa kan Jemberano. Begitu Ci. Jawa Timur. Dijau. Riko ring desa awak panas dalem. Ada desa panas dalam di Jawa. Ikan niko nak belajar bahasa Bali desa awak panas dalem. Awak Rogo panas dalam. Jampi. Awak panas dalam. Rogo Jampi. Oh. Oleh Rogo Jampi. Rogo Jampi. Ngoyong di Bali. Dados nak Bali. Dini dija ngoyong. Pidan. Sile bungut ada kuncungin bena. Dua bungut Cina aja sile ya. Atene Ci kan uleng Jawa ngoyong di Bali dija ngoyong. Oh di Bali di Pulau Bali yang ya. Ah omah Ci dijau. Driko reng Gatot Subroto. Bypass Broto. Nggih tanah mahal driko kan. Mahal itu. Lho timbal tiang di samping konyang kredit. Menci. Cash. Wih. Cash. Maro tekan ditubuh nyemak tambah langsung cash. Cash len langsung madan cash. Maksudnya panggedas nih kok cash nih. Umah Cine sisen jalan. Sen margi. Apaan jalan? Wenten delot margi. Oh delot jalan. Nggih. Oh. Tanah bedi. Udang anu kanggoan yang 2 ngare ke yo. 2,5 hektar wenten nih kok. Wih. Tanah linggah saja nih tanah lapang yang kaden ngelah yo nih kok. Yang cuma ngoyongin driko. Oh, delot jalan omah. Omah tingkat 3 nggih kanggian niku. Omah tingkat 3. Betene gerasa mobil lho. Udah misi mobil. Sing kain metek yang mobilnya. Wih, lemu sugih nih. Di samping niku wenten gang cenik. Ah, gang cenik. Mecelap driko terus ada omah bedek tuh omah tiang. Bayot gang cenik rumah bedek lek-lek nyatu tingkat lu datak rambang cing ngonyang-ngonyang urte. Maksudnya Pak Dogler nyanan Pak Dogler perlu ajak tiang kan rumah tingkat 3 anggo pinget gen. Oh, angon ciri. Bo teket di kom mecelap di gang. Oh. Tain celeng, tain sampi, tain kambing. Tiang bo biasa pulas ajak celeng yo sing kene. Oh, gitu ditu mae. Riko. Nyuang nak Bali agamane apa nu nih? Ampura tiang wau belajar. Agama apa? Ngoyong di Bali tiang wau belajar ampura. Pada dasarnya kan semua agama baik, becik. Tergantung kita yang melakoninya, meyakininya. Wah, agamane nu. Wau belajar agama Hindu. Agama Hindu. Trisandia ya nggih. Trisandia. Trito Krano, ya Krano kengken ya. Rita karane 3 hubungan yang harmonis. Harmonis. Oh. Tri kayo parisuda. De. Tri lalilu. Ah. Tri reno. Tri reno. Kenapa liu ada ajaran Hindu? Tri niko genten telah bon. Oh gitu. Men sanggah bang lah cuma. Wenten pelingge besek penunggun karangan ya tiang yo. Nunggun karang dejang dengan. Nggih nika wenten numbas di kaplet yang yo. Di kaplet di kapal. Oh di kapal niku. Oh meli pelingge ditu. Ampura Pak Nawek tiang numbas pelingge langsung misi Betara nggih. Woi. Paenggal ya tiang. Woi nek sing adem meli Betara nur di Betara marah adem. Lho nika nak dumunan wenten nak blanyo dumunan munyene patuh aja tiang yo. Keke yo. Pak tiang numbas pelingge langsung misi Batarane nggih gitu. Pak, yang nungas pelingge langsung misi batarane lantaine nih. Adi Cibetara beli ciri. Aduh kok nyanget-nyangetan yo. Pasang jangan gedek. Pak panitia sedien tiang remason siki yo. Angon gosok-gosok nriki kampleng-kampleng yo tendasnya. Aja Betara bak men kurenan cine dagang canang cing lah gae. Lho tiang sampun megawe di bank tiang nggih. Di bank swasta apa negeri? Maksudnya bangunan, genten maksudnya tiang
ngado luluh semen bias. Oh, dari buruk. Buruk. Oh, jadi ada di ini barang ajak cang. Bareng Nak karade ide duagong lakar ngaturang apa dane caru. oh, celeng tiange biasa ngamah carun. Carun apa? Maman celeng maman siap nih kok. Woi, nak mecaru ken ada buta kali nak mecaru pance sia. Siapa saya kawan Ci nak jauh. Kan mau belajar Pak Dobler. Ha. Nggih. Jadi kene. Kene, Amun kene. Ci kamilu ngaya. Oh, jelas milu. Milu ngaya dini. Sekalane ide duagong ngaturang caru pance sia. Pang somia kalane. Nah, nyomyo buta kali. Ah, pang suot ada nak miagan. Manten wenten ngerubeda. Oh, ada nak merebutin pura pang suot. Nggih.